Tangkhul Baptist Church Checkon Imphal East Pa Shalom Kami ning soda Jesu Christo ming sing da salam salushitale na achina kare sa ka kala TBC Checkon li shun ngai aka issue channel li follow samilu kala azing ni mi ka high page pingla follow samilu itumna uglung samatha huida achuwi chan ka pha narum lu shitsa psychorally sakami sarno Evili sari kalai mathami kap kaje phehop mathami kap je tong laga khrane kachiwa lui sawak jang da dong really issue Checkon we ari later clay issue people hi mathana mu ju dalai mane shong fu je KHAPAI le tra ka mu chu ke tra ka phani ngai kha sak bai mle achon hang ngai phung sang laga ra ngai je chayong chai ba sarau char ka jing ro da jana upur binjara lewat on tigain pyomilo heitum chot la ke na thinam la ke na lu saw ba jang thai ji sa la mang la rin li ba rani tum li thak akha ji gang sakra ji he pastor yu siang sa ne pro shim ni ra jang hai sai ko really kalamra jang la online ling room da klein tum sai ko really Jesu Christo ming sing da aring tor hi ring pa shalom sadale aring authority she TBC Checkon li kathar sada raga da kling at my kathar kathai dele na tum psycho ri welcome sadale kram khung khwa sa laga rakhang sa ma dam thran hili chan ra khami raw so khami tra khami ya ko khui ngthora tam sarno gri hangai Tui hai Sunday thang itum na church and fellowship. Church aina nga room sak kaju maram li itum pang reminder. Aring thorba. Achagum ishina mi avu wi character. Achamaram tam laga mi ba chwaina itum na ki tam kui bai khla. Kachi ji lat lui de continue saluos. Bible wi aming tam da kan la. Aming trak klefe. Bible character tam da kan gi jimnin. Singum mati phla tam ba fer. Aring thorla Miyakui character tam laga itum mi ba chu ya chamaram maina itum the kitam kui bai clergy yang fai sa se now love practical ningshan na pair 2 Peter chapter 2 verses 15 and 16 pa haidling sun kui laga Balaam atum na Balaam the pronunciate ke is Tangkhul naon itum the Balaam ha ke Balaam ji Balaam go home pa hiwi drama hi phengrum do shit se drama sao de khangja dam ka jang ne adam ka sang mai phu ngo hunai ga khishnau lag kharjan hi khani sang de khai shogai ga ngana hunai lag naw de ba khang na je ma pen ka pen ma lei chum tan ka tiao ga ba sang re Sunday school ba shin lo ja nu lecture tiao sang mai si je isi class ka sang mai de khui bai re ji then okay a ju ka sang re ini yang dah lagu thadana thumna ning sanglang na kham tu shonre pen phok khai sign ka the bong ka thau ge ka kharchan nei ning sangla ke ning na ka thran kup klam them kharchan ma za da ning sangla na ka thran kup klam them sang la ma thai lu ne ka ning ma sang na tho ka hon ga san hang khai ma lem ne jo Balaam the gahangatam tran or Balaam the gahangatam tran itu meaning hang sa da aka rag jang je khigla je the talking donkey gatha no na khamatui gatha na tui khamatui gi chi jing na lak se arung thorba khachili matai khamai aka jang o kharjan hili even the Balaam we maram ling je ku se ji gatha na tui matui laga Balaam li chan ge je kharjan ga sa wi chi mang ge jing rao na rai khai chokai laga ngning ga sa wi Chimang di peninga, kecili hen kemai message, tuk mai kar geja, Messiah li reflect kesa, moral lesson kecum hazang jelo, ci aring thor, item ci yang ai dik sana. And I'll say Balaam we maram lima pai chawrang laga in a background getiaw ko hangmi ge, background mathe ge Balaam we alungan wa hok phok sai da, kaliza tak li le mathe mra. Israel now being na Egypt li cingkum shamati. Recently, scholars kathembing zingum shamati magamr zingum shakani trada phangal bai ka hangdle ya zingum shamati 400 years mirau sa da pama gi ja tumna calculate saung sa wala ga 215 shikha gi jai de ka gi ban mu shung lam de hila gi jam lai la ka scholars bing na zada
khot ka shok le okay whatever 400 ne jingai ji 430 years ne jingai ji 215 years ne jingai ji rao Egypt rao pam li pam laga Brana Moses li to pangkhui da apam ju men Egypt rao pam men than shok laga Red Sea kan laga lam hang li shongza ng khui phoka atum na Mount Sinai go ho apam jili hunaka wa ga pam tharan Brana Moses li shijin laga lo ayin Brana mi phokhawa Chutili pangmon la priest pangmon la mia chimang moning la ayin miara pangmon miara chutili korum shim tabernacle ra ili sampang da chan ngze khwai shim aka salo the rana kasoi athum bing na chi hor chak da sai chutili athum na Mount Sinai when it's at lui laga Kadesh Barnea ko apam jili wazanga Kadesh Barnea li wagzang adam tranli rana is there now bingling shit gai kido inanali queer and kalong bum gainan gojinali in a mirror to shitty ara nothing quilo tavrana rakaso de Kadesh Barnea vaksum adam tranli kai is there now being Moses adamli is there now being na ngchilakho kenan ramni changi ji right ra khyu laga changi ji nai konung tra khali miyur tra khali raingra laga yu khyu laga changi ji sauda ngchiao Rai masaling tu, Rai pan mam tharanga, itu mayumra, itu makutlai, machungranga, itu mi machungranga da kangachi, kachung kalayauda, Brana tumbing likyando. You unbelieved generation, you will die in the wilderness. No, higata mashit kasanga thought, natum gainan go home zomra, ka lam hangili tiaura. Jana. Moses na thanda adam jitran leg sa thotchi gdong kenan go hom mazam thua Moses na biska go phungli kang shan khui laga kenan leg jang masam phang thua kharchan ji shu sang say Numbers 22 wa ga pa dam tranli now thot ka thar generation shock laga thumbing na ra rai ji thing ra laga rai ga chunga Amorites pingli Midianites pingli rai trak khasa laga Promised land je batang kawai sawa today. Youngish now ga chung gali khui sampang aw today. Laga Numbers 22 jita pa ka mishan mugda khni jita pa ka athumbing na rai ji yui khui man the Jordan wak young sung laga gainanly nishan zanga lalo geography ji ra Jordan wak young sung laga gainanly nishan zang da Moab tampak chili kem basai Are Israel now being called? Egypt when shok laga Moab tampak chili kem basa laga ra thoda ka batiara ka thot ka khni ka shok pingina khni thot pingina Moab tampak chi wasung laga rai ji yui mama laga Moab tampak chili wasung laga kenan jing shanjang laga chak thair ji de chang khwai adam ji tran Moab tampak li wa ka pam adam tran Moab wi aunga hi Balak naw sa sai ji de Balak naw sa sai ji de China ra Moab wi tambak li wa ka pam matam tran Balak au nga hing chi la khau ji mo Israel now being na he will doing an aili ra pam laga rai trak kar yu khui laga itum li la yu gi ju ra China hi ak mak sam sam mer khang ra na mak sam sa pai mer ta Balak au nga na machuk lag Israel now being li yu pang shabai na sa Moab ta tiaw la khai ng len da dam tran ba mi ru ba Moabite now being a tiaw la khai yun da and a Moabite now being a Midianite now being ling room da rise harum you know among and among rara chat you tiaw da adam just on the Midianites atum being room la ken le sai China Moab au hina Moab tambak chili Israel now being a ratsun laga kenan chang ga hot na ga phokili itum being li rai saul ba ga ju khangchi le yaw da Moab we au nga Balak na Midian we Arabingly hokilaga hangaji go verse 4 number 22 we verse 4 in a bagay sayna tampak we ko kamarop thada mibing hina Israel mibing hina yang mibing hina Israel ga hango Israel now bing hina itumli kui marai the itumli kui marai the kalaibing marop nga kangi ji haira atam jitran Moab we au nga zipor we now mira Balak na sasai chiji yang
Ara Israel no bing yu imaman laga Moab tampak ti camera sa jan ara Moab wi aung yu tampak li camera sa hai mi bing hina hili lei luing nai lei dak lei ya mi yur ga dong li ko sai na ko khamrop tha da ang mate chim mai na lei sa ko just sai na shai sar hai tha da mrop gan hai tha da kjino shai that mi sar rai laga yu kyang li camera sai ra ngit chi rang rang aw jin da Moab wi aung na ngit chi aw jin da verse 22 chapter 22 wi verse 4 jili ka pa dam tran li aung balak ngit chi la khawa khang na lo hilia khlai balak aung Moab wi balak aung hin mag thai ka Viran Israel of Bingli hang kaya khlai de singra hing na lo ki hangai do Israel of Bingli Viran Deuteronomy chapter 2 verse 9 to 15 li ungpa tam tran li Deuteronomy chapter 2 verse 9 to 15 ungpa tam tran li Viran Israel of Bingli da hai li de do not destroy Moab now Bingli masak hyang lo because Moabites are the Gazin nation to you so leave them alone Virana Israel of Bingli Shirai Sade Israel of Bing Kadeli Rai Sasalo Kamuap liver Ram Salo here no Gazin nation ko leave them alone Atumachat now dia no leave them alone Bible Moabat Shina Wakana Israel now Lishim Kapan Kimado quiz no ne Moabite Shina Wakana Israel now Lishim Rakapan Kimado Bible Root na Naomi we Naomi Mahalon Lishim Rapandala Naomi wa Israelites tala Root wa Moabite tala Virana Moabite now bingli Moab now bingli soft corner lays hide you over Virana Tena Israel now bing Moabite li touch Masapai leave them alone Avanu Gazin jide yang ka aunga palak na kiwang lo chimag thaiga chi promise chimag thaiga Israel now bing na rai masarang la Moab li Tada camera sa mai the konai jli. Ka Israel of bin Balak aungan ngachi lak khaw jide. Aja Deuteronomy li kapi ga hai Israel of bin Moab li masaz lo ji thai sa se amang chimre de. Ai masaz chimre ran hang gai le jide. Ka ngachi lak khaw da ana phashang phada laga au pangsha bai nang rar vai sai kamar from Israel of mi chakli Balak aung Moabite now jin ka thang ro upai malay mer chawda ana ka phninga ka sai jate ana plana ka sai jate here you pangsha bai na mi mer khali khon shi mi ka phakhuir Israel mi really khon shi bai mi ka phakhuir laga khon shi mi er go ma shaur Israel mi you pangsha bai na mang sungrar mer jana ali khon shi bai pass the owning plan verse 5 and 60 da ba dam tranli balak awan phashang phada ji chuluing na ji phashang phada je na lo verse 5 to 6 in a page betterly khlai bior we now mira among lewi kongphing lemli kapam Balaam li va hoya laga aung balak na Balaam le hang yang lu mi bing hi Egypt wen ka shock na Israel now be Egypt wen ka shock na shock the third le tai jang Atumna ogutling le pemaira kala iwi ramli karo the pamdale ralu atum iwi wang pingna hogda mi pinghili iwi wang rakon shimilu chidhada atumli ina yu haida ngalai huwen kasham shap labai laga khyang do kaja nana somi gahai ajya sokamina Kalana konshi hai ajia kulag shina gaji in a time Balak aungan Balaam le kangde Juga kal begitu Adam jitran Balaam gohomi bahi Paulak haya meran akang sasalomo yang Juga Balak aungan nana kon gishia kon kulag shina tai nana sokmene ji itai Chuwangena Israel bingli rakon shimilo Paulagen le gisa meran sasal jijat no Balaam je Jana pangsha bai nang rer khamu yumra jawda ana Balak aunga china Balaam li wai re jaw higher sara jaw yang lo khrajani pau se Balaam go mi pa hi thadang ro kho hai mya ga thai atam ji ava Israel nim de ava non Israelite prophet na jiko non Israelite Israel nim kan Israel we ming sing lo kon shi mi shop yang Israelite nim Yahweh li thai jai da hi Yahweh li kolum jai de
ka Israel nim go Israel ko khrum bra la khrum jade anagatha the Israel we were Yahweh li the how kala Yahweh mi ping li gatha the conscious pang sap lao Bible li mahang lam chan I chi mahang mer mathem gatha da ka Balaam no Yahweh li shit sanga Yahweh pang sap thaya in a khnong a ko pang shai wo Imphal ne ra ka ching song khnong a le ji de na hi ka zan ngara da wa ka lagan na hi Christian therma ne ji ga na li chi shu ming sing da sa sa mi ji de an khnong ba ji na nahi Muslim ne jaga nali allow ming sing ga siasa mi de Hindu therma wan khra ne jaga kazat rai vai va siasa mi sar ja ana kha Hindu wi raw ming sing ga siasa mi de chigta mi ga thaga Balaam hi adam ji tran mathen ka Yahweh Israel ko grum Yahweh li ba a thai ka Yahweh wi ming sing ga khon shi mi shap verse 7 li thum ta ga ba adam tran li Adam ji tran aunga gaji hiya paisa sina tarak leg sa Adam ne jide chana pau me Jehovah awi mo palak na Balaam li pau me Jehovah laga sina lupa phungwa mi laga palak aunga na nali paisa hi Jehovah na ta Balaam li ba myau jide laga na awi ka so hi samya kha nali tarak khamir kido tarak khamir ji verse 9 when ASUNG ji ka pa Adam tran li Balaam God came to Balaam and asked, who are these men with you? Kipalongla no willy radically, no willy claim me being he kipalongla. The Balaam lived ran around 100 days. Then a Balaam never ran hunger. Aunga Balakna Egypt when a shock me European China, Atum wing a late Pemire, Atum live a consumilu, the Ragapona. Verse 12, wherein a Balaam lehanga. Na Atum li Mungasova Pimer. Nana miru chili makon shipaimer gaja atum somi gahayamina. Strict salan rana Balaam ne hao Yahweh konchi nana konchi redava makon shipaimer. Balak nali pesa jora lambi bingli na mangsawa paimer. Don't go with them. Tarzan hangai go. Balaam hinu what meaning mane atum wili mavalo kala makon shipaimer ina somi gahayla nana gah konchi gida jagaide Balaam le. Na thor thak vu Balaam na ngarthi laga pala koi au ungnau bingjili thu hang ji de naram hanung lo kaja na thumling sowa kwai pro na ili mamya mana makhon sipai mer jai ra da awi pala koi ungnau bingjili thu hang Balaam na jana mo poi ungnau bingjina balak li ung hang au ji de ung laga Balaam na mamya thur makhon si mimra dong hang da dui de Balak ina phap tai phaisa tiau na hai aman tiau na hai le wa hang lu shit lo lan tiau na hai lo bai Jana officer bing the lat luida Balaam we apam liva laga awi ungnau bing the chungmai the phungbai jo Bible chi pa ka chungmai the sinalo pa na phungbai kala khya ka khmai ungnau athang ungnau tiao khmai bing Jehovah la achu next pai liva ungnau akhwa khmai rang khmai bing Jehovah laga lan la chungmai da phungbai ji de khuiba ji de second offer kyang do awnga nali khya ka lak and samirji Kala nana ili kahang ji ina sara ralu miping hili iwibang rakon shimilu the power is there. Second offer ko lan chung mai khara mira no ka phaning ka dong sa mira which means ka popo mira. Then in the chapter 22 verse 18 li ta paing la Mishan 22:18 ta ka pa dam tran ni kha Balaam na pala kwi rauping le hanga Balak na ili sina lupa awi shim khat kha milala Iwi proho vare wi ka soji kai da masalak mer lang dala suida dala masamre da hanga jan dang se phara mo Balaam ka khni offer exale ma nang lang da tang khlanaw de masalak mer rana ka soga ti shuri im masalak mer ma khonchim ka jan tang la verse 19 li ka pa dam tran Balaam na hanga proho na chungmai da iliki hang mini khala ka chi thai khui ka vai Hili achinia pisang lui haulu jo tapoy. Kakni offer gradam tranli no. Makon chimber. Well, tamag shamla. Ta akshidang han lui sila natum kunga munglo. Amakon chiloji. Ka chinya wa pisang haulu. Laga chinya han lui proholi. Landing jang haulu ara. Yang achinya proholi akshin hanings. Laga ngahaning laga kiban thay. Rawi uglung ngachay aida awining ngachay aida.
Joe Balaam Joe Tada, Tagava Conchimilo, the Meal Honte. Janatin Yakapi Sang Holo, the verse 19 li Balaamna, Balaku Ungnaw request Saj. Shingra Balamang a winningly trap or Taka Kyota the Northern Strand. Paisa Lun a winningajang Shimlui offers other lady. Ningajang Dong mirrors there. Adam Jan Ungnaw Akana, Aunga Akana, no Ningajang mirrors Hayakapaila. Aunga Akana there. Adam Shan Maran being kick a muckler. Rawi to Jiva Hanglo, Chatlo, Jimang. Shimlui Malay Sam Najde, Maran Binger. First offer 50,000. 50 J, Katyong, I say. Second offer 1 lakh, Joe. Kachumbo. Third offer, Chungmaman, Jana, Ituminingly, Kangache. Kratanava. Balaam will let you rapoka over today. Obviously, Pum the Litum Bing Labai. Or sounds of the Litum Katonga Labai. Rana Itumli, Kisang Saikla, Gajabaji, Painai Silaga, evening Gajanglika Chrome, like a how, Jungle, offers other glazily, Itum, part like Jungle, like a Rawi will Baba, Mayang Tuj. Real opening will of God, many another Taji, clear Santage, Rawi between a mummy arm and a Gajil Taji. Canally offers Adam Tran, Nahi given Sangai always in the bar. Itum being hit, make a more to me. Balaam, the Chisada cleaner. Ravana Balaam is Shanglap and Hang Milaga. He know what meaning Mane, no Masalo, Masapa, Mang Sovalo today. Jana Yasong peace and Luomi Bingina. The Tortu Jana, Balaku no Bingina. Balaam, Gatado, no Rajan the Kiando, verse 20 to 21. Varedang Yasong Rada Balaam Nehanga. Me Bingin and Nali Raga Hona, Jioka, Nagartida Tumling saw the Tzatlu. Rana Kamyava Miao, third Paliva. Tzatlu, Ka in a Kahang Chimang Nanasagi Jina. In a Kahang Chimang Nanasagi. Kiangdo, Makonji Pimer. Kiwangdo, in a Somi Hine. Because it's unsubjectla. Come on, Sang some merge there, Rana. Portion you want in a Mihai. Balaam Laraka, okay. Yasong Joe, Tzatlo, Ka ina Kahang Chimang Nanasagi Jina. Balaam was overexcited, very happy. The Tor Tak go to always is the Honva. Huh? The Tor go to the Gao, he settled up his donkey. Our donkey jilly. Only was some bungee jowda. Young donkey jilly, our word being Twishak Salaga, Gataj and Twishak Salaga. Balaam and the Tor Takva, our Gata Shaksaki Punga. Moab we Unao Bingling, a Yurti Hova. In a Hilak verse 20 and 21 he kapaina scholars guy in a Balaam nang Hanshon out of Rawi kapaning Mache Haida on a Kapoji Miawa the Kahang scholar Kaleko Mumshumane. Rawi kapaning Mache Hamlin the Rai Makangache of Rano. Unchanging God. It's in the theology immutability of God. Ramangache Kangache Mangam. Abraham with Ra, Isaac with Ra, Jacob with Raja, Achishon. Arga Sang Mavaimana, Willi Kangache Malamana. Balaam, the Polu Jana, Rauka Pening Mache, have a Minimco, Kanganalo, Rauka Pening among Jamana, Kapoli Jauda, Ali discipline Sakavai, Ali lesson Tamikavai. Take we vai, or we got Rambuvan out of our hind. Pesajikaramola. Chiva Queen I know the Halu Jinda. Chi take we vai for Brani to miraculously. Yes, to hang by you. Sutlo, to my day. Now, none of a rally portion, you know, in the dark. It is out of the portion, Jenna. We run over Nachi, Sagama Palmer, Nachi Sagan, the Takshaw, and the Takshimi on our Nachili Wapam, gonna Paisaga means Sati order. Now Bumjili Wapam, someone gonna come among means Sati order. Nachili Wagamam Shumran, the Termarin limits of the mirror. He get how we can run the Veranally Otpam Muking Sam, Kanana portion, the one, okay. So look at lesson Agatam disciplines I have run it. Kamia, Tamumai, Kamia, Atamumai, Balaam, he Tano.
New Testament li Jesu Christian na Judas lingarai ga cha tu ya ga hang de John chapter 13 21 to 27 ji ka patran Jesu na sa ti bing ling Europam la ga hang na do ming chai li ili mi a khana yor za re jana thum bing no ki pa ga ila yang rok ser Jesu na hang ili hat ki ji pa ji na ina khamui tenkot li ru khui la ga mi gi ji mi pa hina da hang la ga ana khamui ji tenkot li ru khui la ga Judas li mi hawo ji de Judas khamui ji mi hawo ji de la ga khyang do Jesu na li hang chi khamui ji mi khna na Judas wi uklung li Satan ra zang hawo ji de Bible ji li ka pa dam tra le la ga khyang do Jesu na okay na wa sa ra de ran ping aw lam nim la Judas wa ri yor sa ra de ran ping aw la chen na nana sagi ji thak ta saw lu Judas tang de nana sagi ji thak ta saw sablong gi de khlain da thak ta saw Jesu na Judas li khami approve ka sa ba maning ji la ko lungi sara da le ping hai sa ju wang na Jesu na ji thai da ale khang na Balaam li la Rirana wi lungi Balak na offer sa da klei sinalo balan ji le ning ga chang ji thai da discipline sa vai khamiya da la se Rirana mamaya mana ji thai ai ra khanu glung li sa khilak ra ji le aula sao itu ming chai li itu mirin li ji tha mang ba tu nana ka sang ka plan sai ra sia sai ra hiu wang yong wa da pai ngai ra kham sa pai lak mung ta lak laga na ji sa khui plung ra da hot na ji Rirana mamaya mana ji thai Bible na mamaya mana ji la thai khanu glung li ning chang ka hau le hau da akshi ba sa khilak ra da phling chon ji Balaam wi uklung le Rirana mami asa la ali offer sa da klei ji sa khula grang ji le aw ji de drama sin 2 aung Balakwi li wa gwai katha tong da chat la kha kizing raw rasam ka phang yang say Numbers 22 to 41 ka pa dam tran le kha nang yur thui ka hai wi wang pro ho na mulung wa thawa pro ho hila ngu yur waulo cha la ga la you think I want pro on them what I would lay down Bible very tricky Q1 do Mama sa kaila Kavauke dana insist ka sa wang ina Rirana malung wata kala pro ho kizing round a younger she tha da shong fuling an income hawa ana gatha tong da awi raw kning so zat sai Ara Balaam now nga Balak li wa sampang gawai Israel now bingli akon shi gawai ka zatharan Rirana kizing raw Jehora da shong fuling an income hawa discipline sa gawai Balaam na kizing raw jil mathai chuwa ka wi ka tha jin na pro ho kizing raw na shong fuli rai khai suchok laga nganing sa ji thayaw da mazat ngai ji hawa ka Balaam na khyang ki ka phap mata chu da ka tha jili chat khawai ngapita ina mu tu ana hang sig je Balaam na malung ka tung la ka ni shawa ka hui li ka thai la aung Balak li wa sambang ji de ma chu ke ra Balaam na sambang gi de income ji aung Balak li wa sambang la ga sambang gi de income ji ma chu pa la ga malung ka tung le ra ma shwai lak la ka tha ji na ya mong yam ba la ga ngai li pam jang au ji de ka Balaam na mag thai ya kha ga tha na ma chat la ngai li pam jang hai he Rawi look mission na kaji Balaam na mathai samana Ravana Balaam ni warning kamina kaji mathai samana Balaam turn around and go back ungaw lo say tarag hango ngarai ga cha ifu mirin la mak shom ni barakhali van nali hindran sadakle nali shekhut takle no shong fu mat pai la ngasam sa khai Rawi look mission ngasa sa pai kho jina ba ina jon thang yar no kha ini office le likran sang sa in your office like Rajan sa tam tran ana ile hang mirin li shipai wala kra da trak thing rani de ahe shipai sapung i mirin li shipai sapung ra ukru som sai li khani shi da ka bang janga ka tong khuisar laga wa mi kui problem khlai da ma khuitu lai ma khong li ka thum shi janga til khuisar physical fit ma khuitu ami kui pera le oda chanu paim le tha da phawung phawa lastly Manipur police chang khwai thai kham sui MLA with through aina ngazak sir rai laga cho chen ngon ji interview tar da ukruwen taw ra da zadam tranli finch corner ma ta shurang ga phone sara sai de laga na sha bu thien kan thera unglo chen ara he Imphal ma ta lu chen ngon interview ta sab mai kap ka jawi ot pam ji khui gi ji thong ma kan gi ji
Mamakan, Ava Katijlung Zang Theoda Rabba Nimang Umpamti. And I will mang Limono Tapai to an Shipai at Kiji Kisakleo, that I will have some time later, Shimli Pamteo, Anagahang. Iaraki Saurgla, you really Akal plan out of him. In New England, Shipai Sarada Gaji, a John and Ishawati the one. You plunging, Bokaira, Masambang to Kobair. Ya, Ikisalo to Riklo Octili, Siasamilo today. In a pening, the Raukan ran out later the Queen, Mirin Shipai Sapon Remachilo, upon Kangatele Salhonte, the Gang Sanaba. Kivante, Shipai Masakavai, Shaker Kut Lahonte, Chibi Rao Lukam Shan Lahonte. Verse 20, Tapag Jane Gata, Jennifer Gata, we Kamor Makang, Sakta, Balaam Lihanga. In an aliki sound the ilikatum shidden kung a pitkala. Balaam the donkey no team to always day. In an aliki sound in the ilikatum shidden kung pitkala. Balaam the hey, Kushi la. Name day. Gatana team to Ira, Gata Gatan team to Baragla the Mugshimana. Verse 29, Balaam answered to the donkey. Balaam the donkey's linghand is the Gatas. Kikla Jilanana ili Sangana Wahi Wangna. You bangli Raikai sings a signature in an list Satatara, Satatara. The Balaam the donkey, Balaam and donkey Chan is the one. The Balaam Mukshim there. Cover around a Jan Rahang is exiled the Balaam normally. Chan Midi Kran Krakasata the side there. Gatajin Hang Shida. Ajan look away and then a Tonkra, Gataji evening mla. In an Alihida the Saga Saila. Gatajin the Kanhanji Balaam Mangankara to Jigoshingra. Then a Balaam the Mangla we amik Makrak Tadontil. Sayur Gatabaj in the Mangla amik Krak Tadontil. Verse 31 Tapa Jena. Brohonik Balaam we make Raknasakta Raikai Sutshoglaga. Shong filling the Ninga Clay Brohoik Zingrauji. Tang a sucker. Jenna Balaam. Gui Mashun Fuz Ilaga Makum Shama fell face down. Amai Nalali face down Zalaga Makum Zang the Kazinauji Anna Kubdizang the Korma. I exinauj Hanga. Nakuvana no Gatali Gatumshi Shaukala Young Lu in an Aling and income Kavai Krana Kaja Iwi Mangali no we shongfu Muira. Your bath is a reckless one before me, Shepshituliva. Verse 33. No we got Tajinam Mayamla Ili Rasigja in a Nali Arisata Tira Kanoe Gataliva ring Sakaira. Because you know, Brana Kande Gataliva spares Ilaga Navali Satataris are they. Raulu Commission Minindo, Raulu Commission Gatana Mutsat the Pomzang Haji, Rawi Grace, the Sasajno, like shipping. Nanangui the Gazatam Tran, Brana Nali Masang Sakangai. Makamaya, how the Apongajung Gaina, Shakut Sapaiko, Namachukazalo, G Nana Nalimati Vai, Raulu Commission accent Salhonte. Bible Nitum Likahang, Itum we are Kanukshinga, Katongli, Itum make the Magatea invisible spiritual beings, Natumli. Quinum Zadejko, Itum Kazat Kaji, invisible spiritual beings. Chi demon Lansasapai. Spiritual being chippy, come out and sasapai, Manglagatera, because in round and sasapai ko. Mikumo itum likung soul, lay Sean Nijde, spiritual beings, itum mekanum magatay. Itum Gujungan a warning, Kamia Dumli Mamana Sangla, Raikai Sutlagarak Adam Tran, Nana now which Gujung Kalea. Aring the Tor Ragada clay, itum being psycho or Lila. Rirana, Nana Kapankui that Satakle Shon Fuji, Mamshung Mako. Your bath is a reckless one before me. Do not keep walking, stop right there and turn back. The Sasalonde. Samolo Shabara the Hansalonde. Krajanji Patashum Mujana Kazinraj in a Balamli, Balak Aunga Willi, Kavava Vang, Sagawajigo, Chancing Ra. Shimlim Wang, Sanam, the come run, okay, well, King Ganjama Hangloji. Bajana Shonfujili, Kazinawa Sambang, Kazinawa in a Mutsang, somewhere the trunk come. Katal Krajanji Patashum Janish, she's an also Krajanjang, Patashum Janik Kazinraj in the Kavava Vang, Sagawajigo. Joe, Balam Nala Balak Aunga Willi Virko, Drama Sin 3. Balaam na aunga balakli apong matiena kamaran. Sin 3 yang nagagop sang vaisara. Numbers 23 to 24. Balaam na ara aunga balak wili wa shung hawa ko.
ก็เลยบาลักเอาเงินอิสราเอลเอาปิงลีคนชิมิงสักพงระเจ้าเด้อบาลามเนี่ยคนก็ชิอดมาจะสิงพกไปไว้อดดิมันสับเอาจะได้โอเคเอาเงินบาลักพาลักไอ้คนชิเสยคนชิเอาอะไรถ้าก็อินอิสราเอลเอาปิงคนชิไว้อดปิงอีคุรามิน chapter 23 verse 1 ว่าจึงจะปาตากะอย่างโลบาลามเนี่ยบาลักเลยหังอ่ะฮิลีวิวังหันพุทชินี altar 7 altar ก็ไปนะสิหันพุทชินีริกตาก็ไปริกตาก็หันพุทปั๊มชินีเสมอจีคุรัลก็เลยมุกาชินียูมุกาชินีคุรัลก็เลยยาวาชินีร้านเดียว altar ชินีมุกาชินียาวาชินี very expensive demand นี่มั้งมันสักลักไอ้ demand เลยบาลามเนี่ยจุด demand สักจะได้เอาเงินปลักเลยคนชิวเสือคนก็ชิวอดจิสิงคโปร์ไปว่าจิบินคุรัลฉันน่ะปลักเนี่ยไปเกียรติปลักเอาเงินไปเกียรตินะคุยชกเมียวจะได้อดปิงเจบาลามเนี่ยฮิลีบาลามเนี่ยจิอะไร set up สัสไรเลยก็หันพุทธบัมชินีเสมัยระมุกาชินีคุไรระยาวาชินีงานสไรเลยก็ปลักเนี่ยปลามุยก็หังจีจับแต่สามเมียวตาระปลามเนี่ยปลักเลยนั่นฮิลีหุ่นเนี่ยปั๊มสาวอีบราลีหุ่นเนี่ยก็จานมังเซ็กฟุกะตาเนี่ยก็เดี๋ยวก็ช่วยขโมยชงกาลเอากาที่เอาจะได้ก็เลยบรานาลีรังเซ็กจะได้แล้วก็ขี้อังโดจานมังเซ็กเลยหันคงอาตมชันนี่ปลักเอาเงิน curious อะไรนะก็ท่าขี้อังคนชิบายริสลาเจน Numbers 22:8 ลีเมื่อไรนะเมื่อคนก็ชียูรีอินก็ท่าแต่คนชิระโปรนะเมื่อคำชาติอาจลีอินก็ท่าแต่มาชาติรึกละเมื่อคนชิบายมั้ยแต่ฮันุงราสายจะได้มาสาไปมั้ยเมื่อคนชิบายมั้ยมาชาติไปมั้ยโยยาวว่าชินีเลยที่สังไงระมุกาชินีเลยที่สังไงระอัลเทอร์ชินีหันปุ๊บปั๊มชินีเลยสังไงระนั่นว่าป่าวไว้เลยบาลามจะสารไปเด้บาลักเอาเงินมองวัดสารไปเด้บาลักเอาเงินจีนมาลงบัดลักไอ้น่ะหังอ่ะ verse 11 to 12เลยเอาลงมานักขี้สังเลยบาลามอีวิยังก็เชบิงลีอิสราเอลีคนชิกไว้นั่นเลยวายก็คุยนะโฮก็คุยนะขยังลูนั่นน่ะสมุยตรงนี้ขี้ก็มาสังเลยสมีไอ้ระอันนั้นหันไงเพราะว่าอีขโมยลิสังคมิจีมันยังน่ะอีอินขี้มาตุยรึกละเอาเงินบาลักนั่นมาลงวัดลักเขาว่าเขามาคนชิบายตัวก็จิลิตังละจิลิไม่ตังมัน second prophecy ปลักเอาเงินนะท้าวสบายไม่จิมโนคิดซะตัว let's try this again ปลักเอาคนชิบลักระเจ้าฉะนั้นคนชิมิงสับพงระเจ้าดำปลักเนี่ยปลักเนี่ยช่วยเขาไม่จอฟิมตั้มปักการกาแล้วก็บิสกาอ่ะทั้งหมดบิสกาก็พงเลยคิดปานกางชันโดMoses นะกางช่างเลยก็อาจจะเกณฑ์รำมาจังชุดละอ่ะบิสกาก็หัวปั๊มจิลิก็ชีปั๊มมาก็จิลิทางกาเลยก็อิสราเอลเอาปิงลีชันตับสังไงเลยก็ตั้มปักจิลิยังจังเลยก็โจหิวเนี่ยมันท้าลักเงินเทไปเลยอิสราเอลเอาปิงลีแคมซ่าเลยใจหิวเนี่ยคนเชื่อก็คุยสังเลยไปนู่นเป็นราชนะหิวเนี่ยเป็นคนเชื่อไปแล้วอะไรมันท้าลักเงินเทเอาแต่คนเชื่อไปเลยไปหิวเนี่ยคนเชื่อมีลักลงจ่าลังให้เราจ้าอ่ะผมจ่าลังก็บังคับบาลามโอเคถ้าก็จ้าอินี่วิจิขังจ่าที่สาวเราหันพุทชินีคุราโลมุกาชินีคุราโลชิดโลยาวาชินีตายทับโล same process บาลามเนี่ยดีมันสาวเราจะได้เอาเงินบาลักเลยเอาเงินหอดจักแต่จะทั้งวิธีหอดจักแต่บาลามเนี่ยดีมันก็ซาจีสัมพังหอดจักแต่บริบาลีว่าสัมพังฟุกเด็กก็จีวักบาลก็บาลามหันคงอาตั้มชานเลยเอาเงินบาลักเนี่ยเท่งไงล่ะแกหนึ่งหันน่ะก็ท่ามั่มยังอะไรจุดขมิ้นปั๊มวันยังจังเลยก็มุขคนชิบายเลยจีฮิราดัมฮิลิบาลามคี message คุ้งโตฮินี่เอาหน้าจิโก้ Balaam brought the message of unchanging God เวลาว่ามังเจมันก็จะ message คุ้งราสัตย์อันนั้นเลยบาลักเลยมิชัน23 Numbers 23 18 to 24 บาร์บาลามนะฮังงะกอร์ทิลูบาลักกัลงนาลูอิลิงนาลูโอซิบอร์วินาวVerehi kagapika maning mana learning ngechegi giche miwi now maning mana mikumo maning me jino ribran action ngishikai na ji khangsa no ana hanghai ngalan rila ana hanghai je han khunu la no la na mati ga hai mong shung sakmla yanglu somi ga bai ili ka soire ana somi ga hai in maklan bai mana
ana Jacob li klang shi mathai mana la ana Israeli pukhang pa mathai mana proho athumui verena athumling somi dlai kala aunga akhawi khawau khonchi athumui lilai ni amung nam la he Virahia mikumo kathamnim ko ava makapik mako amanga che lak merko ana sara ge sarko Jacob li sui gata makan khana malai mana Israeli miawar sada makan amra ajing ji pat ashu makha masali pan ko pai Israel pangkhangai pangaura kajing khu tha da kating khangai kating ra sa matuk shairang lagai nang da ashima mangrang lagai nang da amapam jang mara jaw de ji pat ashu mingra khran ji pat ashu ga look at verse 20 li ta ba dam chang li kyang do he has blessed and I cannot change it ana somi haiji in a maklang mai bai in a mangche mai bai pala gawana nali paisa yak kami laga demand gdong ong shung mi laga sang bom kan khna akhalam later da mulung ba da ka pala awana chen tang la chen tum kyang do let's try it one more time for the last kon shigulang na ka thuma Israeli kon shigulang ra jaida third tribe ali khran ji shisang au say third tribe ali balak na Balaam ne abam khangte akha tambak le yang tap sanghai biorwi ka phungton le adam chan moab now being Midianites now being rise ha laga na thum ga vai chui mai kap ka ja le ji mo bior ka phungbam ka phungton aton lak ni je biska ka phungi chui ka maya bior ka phungton ji le thanda lu shi de ji laga abam ji le kaing laga no we rajin adam chan highest place high places li Virali korung sa de chan khang zek ji kongralim siam jong sa sam de kapung don li chan kang zek sa de Virali nai man da ka ka sa khran ka sa na chui me ka je pure kapung don li kang ning la ga jo I don't know if Virali la pam hwa na khon chi vai posa hilim ya la hon thai Balaam na okay panair inui khang ja ji khura lo ham puchini mukashini yawmashini da jigat lu shi the same process salu ji de ka ga thumali ba Balaam na thai hau da na lo sing ra ka ga thumali ba Balaam na thai hau da Virali mang sang sang no pai mrli jaw da Virali ma wang han thui ji de ka ji wa ma ka thui ji de ka ga da da Balak na lo ji ning lo in hi wa ngre wa lo Virali han ka ta hun ka ngre wa lo ka ngre wong chen na Balak ka wong ka da Balaam sa pai la Balaam, God has blessed Israel with beauty and strength. Khranji paga. Privana Israeli mathala kan semai dre le pang shaptra kamiera masalim bre ma khonchi pam. Verena Israeli mathase kan somiera pang shap awing saira. Na sang hai jigda du khui li pai la masa pam bre. Ham puchini mukashini yawashini aman syak kdinga lega I gain nothing. Balak awan mulung batu je deh, Numbers 24:10 lagi padam chan Balak ne Balaam le mulung bat lak how da apang gaphe laga Balaam le hanga iwe yang shaping li konshi finally kahona khayang lu nana hita da kathum shira somi aira machung yang ra sing ra verse 24 with chapter 24 with 12 ta padam chan Balaam ne okay me aira fire sa aira aung Balaam Katum jin konshera ungolo naram ungolo da kakshar chena na okay pyre iungaurer amantra ka tingaire ungaurer ka imung chawrang in the prophecy aka fourth prophecy aka mingai Balak in the free gift aka miga kido free gift ja pau sei chi hang la kup sangai Numbers 24:17 ka batran han phut lam sem luimre mukala dagram samne yang yawala maphu phya luimre dagram sam free gift Check it out. Israel will be victorious. Israel's Messiah will reign. Verse 24, chapter 24, verse 7 to 18. In a page. Niyang na jiko lagaru ito Balaam we khrajan katamay na he taking I things sangai ni si Checkon noping he things sangai ni na Balaam may na donkey katha chan khang zek pa ji thaus arung ito tamgui ji ba hi bai. Chapter 24 we Numbers 24 with 17 to 18. Ina ali thai Balaam na gango kha ari maning mana ina ali yanga khamang nai mana
Jacob when Sira aka shogre, Israel when counting aka shogre, aka kar shogre, China Moab we kawai na pitkaire, kala shet we naumira bingli sakyangre. Verse 18, Itom ram johawre, awi youngshe sir la ram johawre, Israel the kapinga ngasara, Jacob na munghawre, kala kainung Katai bing Sashimanaura, Lion of Judah. Balaam na balakli free gift. Kameji hino. In a tay today, Balaam na. In aga tay go. Kamia kumram na hangdak na go ki kitagli. Verse in ali tay ka arimaning mana. In ali yang kamang anay mana. Jacob when sirag shogre. Jacob when sirag shogre today. Kala counting digo scepter ikido sira je star the thaser nim lang ka scepter digo poplong na sing le khamsuyak le de poplong na sing khamsui ta da sinai na he kui ta da laga jila ton naw jile ko hung lungui ko hung la jang precious stone na jang laga pang sing vai jile poplong na sing au nga bing no ko khak ping na sing sir scepter hoi jile jina ki signify sang la diga authority in na le church sang vai authority yu pang le in the list, so many you bang like authority no authority like scepter counting aka shograt like today Israel hena in ali thay today in ali thay ka arim thairang Jishu Christ ra jigang no Balaam na ngro hai maran jin Jishu Christ ra the thay hang khamran de Israel wan sira ra counting aka shograt today Hinongo kamatay relation so no ping aring thor hang ngai ji sirana counting the Jishu Christ ra balak awngol chi ka hang de balak awngol phapda samrate atam tran ka Balaam maran bahina chi thayau ho jade prana li cha ra hang ho jade aring thor etum the Balaam jiklauda paningung sakngai aka jikido Kathana tui kum tui chimnim. Kaki Messiah would come. Messiah rar. Laga hai sira kahora sira sar counting pangshap ka singa authority khalaya itum khalatan star maningla itum star anam sar itum dungna anam mungra pangshap khalaya awle le ana singer ningkhan kami pangshap la awle nali church sak shap la ale le Jishu Christian nali khion wi wangena no khion wi pamaina nali pichar sak shap awli pangshap lai nali pyaoming shap awli pangshap lai Chana sada Moab wi awng palak wi plan shoi ser hawa de konshi gwa hot na ga chong somi bing haira sauda ma konshi pai tu de sinal palan trakating ma konshi tu Balaam na Israeli konshi gwa plan A sagazat li fel sauda ana plan B akava sai ko hi hang lag Balaam hi hili awi mirin na changhaw de na lo plan B chapter 25 li pa je na Balaam na Israel na bing li than wi gwa ot sawi mo than wi gwa you Balaam na kamathadra sara shum laga ara damitran ala balak awnga wining mag thijla ala changhai ja na ala side ka sa ja na balak awnga ni kis Balaam na balaki ara ngapagar awnga la kathum shi da hat khai ju wangena awnga la ungthe ara Balaam akla da wining le awnga balak wi plan A je shoyer ka Israeli ka tha da thing sak sikla ka tha da khonching sak lak sikla je ara Balaam akla to we plan sa thyo ji de in a krelim hang do itumi just be ungwung wa bing chunga kamathan ha bok lag chak silai na kup sang circle cycle ji le ji hira shok le de chane ka tha ana mission 31 numbers 31 to 16 ga badam tranli pure we maramli pro holding a guy shilak in a sagawai Israel now bingli Balaam na hang ji thewi wang yanglu proho we ashangbu we proho we ashangbu we lungli kazat kashirada mi 24,000 Israel mithiao jide ki sa do
Balaam na Israel no bili than ngui hoji kada than ngui do Balaam na advice ha fa mi jile Israel no bili wal Israel no bili Israel no bili chung ga jile ana than ngui kada da Moab we khayor rishno bili so bilo ma khang tu na chama ram sa da myaw mili phu ga phya chikat lo Midianites we khangnu ya shno bing ngunu chon chon ga shno bing Israel no bili khira la ga shing ring sang in exchange of idol Baal Atum the korum dakle Baal, Rivra Atumi, Rivrajli, Bacons Makamushunga, Miaum Baal, Rivrajli, Korumaka, Itumling Sopi by rather, Midianites, Shnau Kangunuya, Munuzons on Gaiji, Johozan like a Balaam, the Israel, the Tangui, sir, Raudi, Israel, Gajunga, Shikanguria, Midianites not being Shnau English Shingri, Moabite not English Shingri Laga. Me 24,000 Ranum bought out a Satatawa. Numbers 31:8. Midianite we aunga bing, Kala Kangate bingling soda, shouted Hawa, aunga bingje Evi, Rekam, Tsur, Hur, Kala Repa atum Pangana. Pure we now Balaam lila Raikai Aina Satatawa. Israel now bingli va than we have laga Israel now bingli idolatry li than sang ai phung laga Israel now bingli shinao shukang really va than sang ai phung laga Balaam la jili va thi sang aw jide shingra chino kamathai na hok phok thai rau kang khang na ta hok phok thai zadramman jan Israel now bing Bali korum thu sar rau laga Israel with thought chanli Bali kokrum gaji hina kre ni jide myamuli kokrum gadai le sai ka Bal god Bali kokrum Gajija, Balaam the Tangasang, Midianites not in the Tangkhul, Moabite not in the Tangkhul, exchange tracks, Atomi Pasarayo Laga, Idumi Pasai Kuyaka, na Itumi Miamu Korum Rajirak, Israel not being Gadong, with its Sancti Sarawajiko. Lagi Israel, Sim Sila, Kaim within a dozen aka, Watalu Shidawajiko. I ring a Torah to lesson you any to the Tampuiji Akamang, to show Christa, Itumi Sirana. Itu memerintah hor makeup kerja sirana. Tan kemang wana ke horli tan shok kemeja amang. No we shok fu tan kemena. More ena ningkan misha ba amang. Kenali Jishu Krista itu me bangshop kle kanting scepter betana. Awli authority le. Nali judge sang shop bangshop awli le. Ana kamungan. No more pure misha awli le. Nali bicara sang je amang. Balaam me Christian yang lagi itu me kani take we go. Messiah rara. Laga Messiah ja kibado ana sira hor makeup ke sira ngasara clearly ana itu scepter ngasara itu kanting ngasara kani mamlai say Balaam we kerjan ngana nglauda oh Balaam na gathana wili chan ngase ke jimang mening mana Balaam na marana ksalaga Balak we kapani usung mikwai sagazatli apong kani Messiah rara ana itu mi ningkan me sara ana sirang sara ana itu mi pangshop ke singang sara ogutu ana mungra ke ji itu mi tampung saga ka ukhnang me kop jibaba Balaam thisangau Balaam la Israeli wa khonchi la Israeli than wi ai phung ga ana phon da wa thiaw wa ko mam shung tu ye aw shong za ka itum reshi sa da itum bing ba kamata message khni Jesus Jishu Krista hi itum sirako Jishu Krista itum kanting ko mamlai say chikni ji mamlai say daga mirin hiring phala khaya ring mala ring ala khaya Messiah ali gazang mi aksa tu say jahang rani tum sai ko ri so mi no amen